Diretor Escola Secundária Técnico Vocacional Agrícola o Ekusi Raiwanian Senhor José Kehi. Hato mos ni preocupação ba Ministra Educação Liu ba Sekretaris Educação e Assuntos Social o Ekusi Raiwanian. Kono ba menos livro iha Escola Ensino Secundário Técnico Vocacional Agrícola o Ekusi Raiwa. Anesan mos ba livro matéria biologia, matemática, inglês no português. Diretor escola nemos continua husu ba governo liu ba Ministra Educação atrune bela acelerar problema hirakne tamba exame mos basicona. Hono nemos fo impacto ba aluno sirne aprendizagem. Firma itahuto acompanha informação completa husi diretor Escola Ensino Secundário Técnico Vocacional Agrícola o Ekusi Raiwanian Senhor José Kehi. Durante il anno ita sa utate primeiro né dia tiada roda na kapuzadi lebe ami spiritu ne lalakon ami launa fati norin sada date mak ami ia ami usa asa material ami lori norin kuonsi livro nove maka menus ba ami ya tempo ne relio maka biologia depois de inglês português matemática tama livro saja maka ami si lori norin ba saya sa materi nasional niya ba exame nasional deve ami uso do governo atau bisa tempo para sa exame primeiro período dos principal karik eu si Ministério da Educação da Aslia Ona e tudo metiba ya kuansia ya Sekolah Teknik Agrikola Ekusi le afeita por teteles tama ini tidak ngatain kok tidak tinggi ini manual kok jalan ya karik lah iya nih kita biasa ya sila komen nih dan lena buat itu kita tengok sudah fatih bagu governo atau insya buat nebela iya o meus sair governo tem esforço para lori completa situação. Diretor Escola nemos hato ona informação ka problema hirakne ba Sekretaris Educação e Assuntos Social Raiwanian Senhora Inacia Temele. Mai beto hinloron sidaw iha responde. Sa una hatete kata hato ko si meus gua meus verbal o meus escrita. Ilone bebek ang hato. Mai be resposta masaida kata kita tinghe niya proseso. Lai governo plabele alobriga. Sa una hatete kata livro na rin naka menos may ani importansya tetel naka livro ko si edukasyon parte edukasyon niya maka sa biologia, matematika, inglés o portugués. Tama buat hat ne maka sains sa exame nasional ba Sekolah Teknik Agrikola o tekbok to ya timulan. Ya fatin ne profesor hamoto binti ne fungsionario publiko. Posisi edukasyon na Jose edukasyon niya na 5 Jose ulo agrikola majawa tamo ti edukasyon ti ona tamo tu na sa sini estudiante sih tamo tu siya nulo le Jose primero ano tercero ano si primero ano segundo ano ho tercero ano Baluk Shira, atuhetan informação nebe factuais no atuais, haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutan notificação, no comentário no fahetutan ba media social siraselo.